Moje ime je Miroslav Latal i dobrodošli u tvrtku Mikrosekt. Tvrtka Mikrosekt bavi se uzgojem i proizvodnjom kukaca, kukca brašnara, od kojeg se preradom dobiva alternativno proteinsko hranjivo za hranjenje životinja. Proizvodni ciklus sastoji se od uzgoja kukca, odrasli kukci koji kopuliraju, stvaraju jaja, iz jajašaca se proizvode ličinke. Ličinke kroz određeni period prelaze 20-ak međufaza da bi nastala lutka ili pupa, iz koje nakon 4 do 5 dana nastaju odrasli kukci. Prerada je jednostavna, ličinke se ubijaju, suše, melju i na taj način dobivamo proteinsko brašno. Jedan od najvećih benefita je što se kroz ovu proizvodnju može oporabiti organski ostaci, biljni ostaci iz drugih proizvodnja, gdje kukac brašnar jednostavno konverzira ugljikohidrate u proteine u vrlo jednom efikasnom i vrlo kratkom periodu. Iz jaja se nakon određenog perioda izlegu ličinke koje prolaze 20-ak faza razvoja do maksimalne veličine. I ovo je u biti gotovi proizvod od kojeg se radi brašno. Znači u ovoj kutiji se nalaze pupe ili lutke. Svaka proizvodnja ide na taj način da se 5 do 10% ličinki ne preradi, već se pusti da se pretvore u pupe iz kojih se kasnije izlegu odrasli oblici. Njihova faza traje 10 do 20 dana, ovisno o uvjetima. Kao što se vidi, one su jako mirne. U ovoj kutiji se nalaze odrasli oblici koji se izlegu iz kukuljice. Prolaze nekoliko faza, prvo su svjetlo bijeli, pa žučkasti do smeđe, odnosno tamno smeđe crne boje. Njihov životni vijek je 3 mjeseca. Mi smo prema našim saznanjima jedina tvrtka koja se u Hrvatskoj bavi proizvodnjom kukca brašnara i sa svojim postojećim znanjima i unapređenjem proizvodnje želimo utjecati tako što ćemo dosadašnja stečena znanja upotrijebiti zajedno sa novim tehnologijama i unaprijediti postojeću proizvodnju te utjecati u konačnici na ekosustav. Jedan od glavnih problema je taj da se uskoro suočavamo sa ogromnom potražnjom hrane i za ljude i za životinje, a resursi te hrane su sve manji i manji. To je jedan od glavnih razloga zašto smo u biti krenuli proizvoditi alternativnu hranu iz insekata. Jako smo optimistični i feedbacke koje dobivamo ne samo u Hrvatskoj već i u Europskoj uniji pokazuju da smo na pravom putu.